Yes, kanuye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri ubu twumva amasaha yo ku gicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ariko di ku buhanga bw'ibyuma baze kutubwira nimba video ari nziza kugira ngo ibintu tuze kubyinjiramo, kuko kuri ano masaha nimugoroba hari ukuntu ninjira mu nkuru nkumva mfite imyuka, nkumva nje kurekura ibyitwa bya nyamugigima, nkumva nje kuripura mu buryo navuga yuko udasanzwe. Birumvikana rero tubaye ikaze mu dukurikira muri hirya no hino, by'umwihariko hari abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda kudeshapo cyane, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Kurine Mujejuru, bari muri Kurine Murangara, bari muri Kurine Kinazi, Kurine ya Tongo, bari Cibitoke, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari za Gitega ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze Malawi, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, tubaye ikaze, ariko kandi na South Africa ntabwo twabibagirwa, tubaye ikaze. Badukurikira cyane bari hano ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatandatu diaspora, bari mu gihugu Faransa, bari Canada, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, mwabibonye rero muri no minsi turimo turagenda tubahindurira location, ngira ngo mwabonye ko twamaze gufata rwose indi location mu buryo bwo kugira ngo mugende mubona ibishya, mu buryo bwo kugira ngo mugende mubona rwose ibintu navuga ko ari bishya. Birumvikana turagarutse, ariko kandi tugiye kuba twibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura, tubabwire yuko muri iri joro harimo harategurwa ikintu gikomeye kandi gishobora kuza kugira ingaruka by'umwihariko ku mujyi. Ni amakuru angezeho mu kanya. Iki kintu muragenda mu byumve tugiye kubyinjiramo, gishobora kuza gukorwa na Red Tabara cyangwa se kigakorwa n'abandi bagiye batandukanye. Ni ikintu ubu tuvugana cyamaze gutuma umukuru w'igihugu tayari amaguru ayabangira ingata, mu kanya gato akaza kuba ari mu gihugu cya Tanzania muri rusange. Tugiye yenda kubyinjiramo, muraje mumenye byinshi bibyihishe inyuma. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tuba updating, kuko muraza kunyemera tunyarukire Gitega. Hari inama iteganyijwe, ariko iyi nama ikaba iteganyijwemo inzego za leta, ariko izi nzego za leta hakaba harimo bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD. ngira ngo ibi nabyo turaza kubyinjiramo gatanu kuri gatanu, tubabwire uko situation ihagaze. Iyi nama ije kwiga ku bimeze bite, hari amakuru twamaze kumenya. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tuba updating gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera dusimbukira ahitwa mu ishyamba ry'Ikibira, turebeye hamwe zimwe mu nkuba bivugwa yuko isa ku isa zishobora kuza gukubita, ariko izi nkuba zigakubita mu bihe navuga ko ari iby'izuba, ariko ibi bitari bimenyerewe. ngira ngo izi nkwiye ni byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nyamuneka ariko ku buhanga bw'ibyuma bakomeje guseka, ariko nta kibazo. Ni byinshi cyane bigiye bitandukanye rero tugiye kuma tugarukaho, ariko kandi muraza kunyemerera by'umwihariko turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka mu bice bigiye bitandukanye, ariko aya makuru akaba arimo aturuka hitwa Cibitoke. Mu kanya gato numvishe deployment zavaga ahantu bita hano Bujumbura zinjira Cibitoke. Ndavuga nti uko byagenda kose hari ikintu kidasanzwe kirimo kiritegurwa, ndetse kandi gishobora kuza kuba, ndavuga nti uko byagenda kose nyamuneka ibintu bishobora kuba bigiye kujya byahindura isura. Ndavuga nti ibi bintu birakomeye, uko byagenda kose. ngira ngo ndavuze nti uko byagenda kose reka aya makuru nze nyabagezeho vuba. Iyi deployment ndaje mbabwire ivuze iki, ese niki kihishe inyuma. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating, kuko muraza kunyemerera dusimbukire hano mu bice bya Uvira, turebere hamwe uko ingabo z'abarundi ziri kwitwara nyuma y'uko rwose birimo biragenda bigaragara yuko intare zasarambwe zo zikomeje kugenda zidomina, ndetse zirimo zirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uyu mujyi wa Uvira babe bawukuramo. Turaza kuba tubikomozo byinshi cyane bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa. Ubwo rero gatanu kuri gatanu, utari wakora subscribe sonda hano kuri TV Duniani Kote, kugira ngo tujye tugerana neza mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, munyemere mite ninjira, ariko duhere ku nkuru idasanzwe irimo iraturuka muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, ndetse ni inkuru nahoze mbona inandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yanasohowe n'igitangazamakuru cya Social Media Burundi, ariko iyi nkuru iza no kwandikwa na bimwe mu bitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. Ni inkuru rero igaragaza inama idasanzwe y'abadepite
ikaba ari inama iteganyijwe mu kanya gato, ni inama iri bubere ahantu bita Bujumbura, ni inama yavuzwe yuko iri bugaruka ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kubarizwa mu mujyi wa Bujumbura, ariko kandi iyi nama ikaba igiye kwiga bwa nyuma na nyuma ikijyanye n'umujyi wa Uvira. Ni inama rero nakomeje kugenda nkurikirana, ariko nza gufatisha amakuru y'uko uwitwa General Neva atari buboneke ku mpamvu ze z'umutekano we, kuko hari iminsi myinshi ishize hano rwanurwa kuba uyu mugabo nyamuneka yagirirwa nabi. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru dufite nuko iyi nama nubwo igiye kuba ari inama itari bwitwa bivemo uwitwa General Neva, ikaba iri bugaruka ku kijyanye n'umutekano muke Bujumbura ndetse n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa mu mujyi wa Uvira, isa n'isa bafite ubwako b'abarundi bakatakwa muri rusange. Yes, katwikomereza yenda tuve ku bijyanye n'inama, duhita dukomeza by'umwihariko tugaruke gato ku kigendanye n'inkunga ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi twumva igihugu cy'u Burundi kiba musaga nyinshi, tukumva muri CNDD FDD umuriro ukomeje kwaka. Ibi byose twabishyira mu gatebo tugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi. Amakuru twamaze kwakira rero atariho ivumbi nuko hashobora kuza kubaho ikintu gikomeye gishobora kuza kugira nabi umukuru w'igihugu, akaba ari nayo mpamvu ikomeye ubu tuvugana harimo haragaragara ibibazo mu nzego z'umutekano. Ibi byatumye ava mu gihugu cy'u Burundi ajya mu gihugu cya Tanzania, ariko ikimujyanye n'ubundi makuru turimo turakira ni uguhunga, nyuma y'uko hagaragajwe imibare myinshi y'abanyapolitiki bari kumwe mu nzego z'ubutegetsi bashaka kuba bamwivugana, ndetse hagaragara imibare myinshi y'abanyapolitiki bagiye batandukanye, by'umwihariko bashaka kuba rwose nyamuneka bagira nabi uyu mukuru w'igihugu. Ubwo rero rwose nyamuneka ibyo byose ni bimwe mu bintu byamaze kugaragaza neza yuko igihugu cy'u Burundi nubwo gifite umukuru w'igihugu, ariko afite ubwoba bukomeye cyane yuko isa n'isaha ashobora kugirirwa nabi. Ku murongo wa telefoni we n'uwitwa Samia Suluhu Hassan abaje kugira gutya rwose barangije bakonfirima yuko uko byagenda kose bari bukore buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uyu mugabo ajya ava mu gihugu cy'u Burundi ajya muri Tanzania. Gusa biroroshye kuko igihugu cy'u Burundi gihana imbibi n'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bagahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, birumvikana. Ni ukuvuga ngo rero gahunda ni ukujya ava hano muri ibi bice yarangiza akerekeza mu bice n'ubundi bya Tanzania mu buryo bwo guhungiramo, kuko ntiyahungira muri RDC ni ikibazo, ntiyahungira mu Rwanda ni ikibazo, ntabwo bacana uwaka. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse bikomeje kugenda bigaragaza yuko uko byagenda kose ashobora kuza guhungira muri biriya bice by'umwihariko by'igihugu cya Tanzania, butuvugana akaba ariho yamaze no kuba atera amatako. Yes, ni ukuvuga ngo rero mu kanya gato ndaje ariko mbahe ijwi mu bya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'ubusesenguzi hano mu bice bya za Uvira, ubusesenguzi mu bice bya za Kongo hose ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Muraje mwumve byinshi kuko hari umutaramu mba ngiye kwakira ahasigaye nkabasigiramo icyo kiganiro. Gusa ntabwo naza kubarekuza ntababwiye kijyanye n'imyiteguro idasanzwe ikomeje kugenda iba hitwa Cibitoke. Mbandaka badiporoyinze bahereza Cibitoke, Kibira badiporoyinze bahereza Cibitoke. Abangabo bose bagiye guhita berekeza mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ibyo byose ni bimwe mu bintu nshobora kuba ntava hano ntababwiye, ariko kandi rwose nyamuneka narangiza nkahita nkora iki, nkahita mbasigiramo uyu mugabo nawe ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu bya panafricanisme, ibintu bya bottom up. Burya ibintu bya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba batunze, ariko murabona ko bamucecekesheje baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura, nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi,
ikinyarwanda, ikinyamurenge, igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igihe abashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muri aho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure irondakoko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri iyi ntambara iri kurabera Uvira Gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'urubyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nicyo gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zirondakoko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi, reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe ibaho ku isi. Nicyo gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bayi bayi, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyine mwariciyemo amacakubiri, mwariciyemo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu bo muri opposition Burundi, mutekereze. Mugihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, nimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha, nimba butabagoye naho butabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR, FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona ko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere, ngaho inkurikizi ziri ku muryango, ico tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane umunezero dufise kubona ibiganiro
hagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Kongo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Kongo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Kongo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafurika badatahura canke ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Ico gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho. Ntibarindiriye yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana, hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu. Cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga, canke nanjye bivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza, baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero, iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kuja hejuru y'urya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko, arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akubwiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka,
hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo nko kubabwira ati bantu bajya ku bikorwa rero jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nk'aho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irunga ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengerwa, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afurika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afurika, byerekana yuko yoba ari intambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo, ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere, niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na niriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika
ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byo ari byiza, kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Congo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere, uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Congo gukemura ibibazo by'imigwi. Iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Congo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Nicyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari abantu muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Congo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment, nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, by'iterambere twifuza muri aka karere dushobora kubibona. Kuba u Rwanda na Congo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo
bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabize kwisukira muri Afrika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afrika bibeshe gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afrika niyumvira yuko ari shema ari iteka kuri Afrika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afrika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afrika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ko Afrika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza abaperezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko cyo nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa, noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyema. Perezida Murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. Uburundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR Uburundi buzobashirayo, ba Wazalendo Uburundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None Uburundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko
ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya jenoside kugeza aho babigira politiki. Ni nayo politiki bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politiki y'amacakubiri, politiki y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti u Burundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona u Burundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'u Burundi. Ni mu Burundi bwaraye ikaze FDLR, bugaye ikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda ca Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni inyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara kuri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi byo guhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramwo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abariya bandi bari muri twigwaneho canke n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri bivuga ngo M23 canke twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko naco sindavyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira je. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo ari igisirikare cy'imyembe ko bari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, bamayimayi, bagakora imigwi nayo, none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition M23 ni bloke bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe ca Kongo, bakagihereza General Makenga akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umuvyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bave mu bitekerezo byabo, fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu bitekerezo byabo. N'abandi bamwe mu banyarwanda usanga burya naho gereza extremist bari do tubo. Cyo gituma abantu bose bakwiye kubona ku bitekerezo by'ibyamoko. Ibi bintu byabaye muri myaka yose muri aka karere, mu Burundi, mu Rwanda, East Congo, ibi bintu bikwiye kubera reso abantu bakabona yuko politike y'ibyamoko atakimaze. Turabarundi, turabanyarwanda, turabaganda, turabakongomane, twese ndetse n'ibyo by'imbibe tubivemo, tuvuge ngo turabanyafrika, duharanire politike nziza yo gutunganya Afrika muri rusange. Muri make rero uyu mwihwezo nagomba kuvuga nibagiye M23 ifite ibiganiro byayo bidoha, nigende iganire na leta. Hanyuma rero bamaze kuganira, niyumvira yuko bokoroheranira, kibategane
imbabazi zikaba, ntibazana ibintu byo kuboha ngo ni ibintu kuko bose bafite ibyaha ku bwoko ku mpande zose, baba bloc ya FARDC, bloc ya M23, mu ntambara ntiyabura ibyaha, yaba intambara. Cyo gituma intambara ni ikintu cyo kwirinda, kuko intambara ntiburamwo ibyaha. Ntibabohe rero ngo twagirize naka, ahubwo je nyumvira kubaka nouveau départ. Niyo mpanuro yindi nshasha nzanye muri iki kiganiro. Kaza cyane ushishikare kudukurikira kuri Positive Change Initiative. Twifuza kugira impact, guhindura ibintu muri politike, muri ekonomi no mu bijanye n'ivy'amadini. Uru rubuga ugiye kubashikiriza cyane cyane ibijanye n'iby'amadini n'inyigisho z'ijambo ry'Imana, nabyo ni ibintu bikomeye cyane mu kubaka Afrika yacu. Murakoze, nkaba ndabashimiye, musangiza abandi ibi biganiro. Imana ibagirire neza.